gele. جنابندان و چایان رادیو دنگ گلدن باش ایرو 11 چله 2025 شمی لبروکسل ساعت 10 لامت 12 کدارن هجام نوچین دناوا روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه لجودی و بستای 11 هرم لچون و هاتن ره هاتن قدخه کرن دولت ترکیه داگرکر آماده کارین ایریشن داگرکریه دیگه لگوری آگاهیان 11 هرمین چین جودی و هرما بستاین شرناقه جالی والیتی و لچون و هاتن قدخه کرن هات راگاندن که چون و هاتنا چین گابار جودی هرما بستا چیای قورت کلامه دون مزلر کوانکایا تخت رش چیاین اینجبل آلتن و اویماکایا جبو 15 روزان هاتن قدخه کرن دبن سیوانا هپجه ده سه تابورین پاراستنه هاتنا واکرن مجلس گلا باجارو که گرباویه قامشلویه به داخویانیه که راگاند که جبو پشتکریا قصده سه تابور واکرنه داخویانی جالی اندام کمیته پرورده یا کنگرهستار ادلا مجید و هات خواندن ده داخویانی ده برخودان قصده یه پگه و یه پجه هات سلاف کرن و هات گوتن امه ده چارچوبه بشتریا سفربری ده لکیلکا برخودان قصده یه پگه و یه پجه بسکنن ام آواکرنا سه تابورین دبن سیوانا هپجه ده رادگینن کو ام هر تم ام خالصر اساس پاراستنا جوهری بپارزن و داگرکریه تک ببن هنرمند روجاوا بانگا یکیتی لپارتین سیاسیین کرد کرد بانگا ما وکوش بو یکیتی گلی کرد وش بو پاراستنا ام بکن پاراستنا خوشک یعنی کلکا ما هاور دول ما هر چار پارچه کردستان جنت می روجاوا شب باز بکن جی دجمنه کی هوانا سر مدته هنرمند همی بانگا خواه بکن یک جبو یک بونا کری روشن بیرجی هل بزبانج جبان بوكان ولاطك آراء نقد الجنان وأم نار جبال أخوة وكو هنرمن نار جبال أخوة بكرن كسن أبي شورشي قدار ناكن أما نيجي شورشي بكن جبو أم بكار يكتيك آراء شخوا أروشا قانتيزا روشكي حساسة روشكي كو دشمن هر خوازي حمو آوائي قصادي ملاتي كشبر بكي قصادي ملاتي بده كشتن بده شهيد خرسن ایرو بیوسیانا بیکیتیه هیا ایرو بیوسیانا کمانک کردی آواب کن بانگوازی نجبون همو سیاست نداریم کو دستکی بدن هد کو دیجی داگرکریه درکبن دیجی کو دیسا ویم لاتنا بدن کشتن هنرمند دجواکی داده خویا کرن هسته ولات خود خویا کرن جبوی جبانگوازی ما جبو همو سیاست مداری ما هیا یکیتیا کردی چدن بیسیمه بیکیتیه هیا داکو ام ولاتا کی آزاد بجی داکو ولاتا کی خسر بجی کمیسیون شاخانه کماله حقوق ناسن جبو آزادی یا ازمیر راپور آماده کرد راپور تکلداری بن پیکرنن ده سال 2024 ده لگرتیکه این هرما اگه هاتیه کرن دستیشانده که راپور لآواهی کماله یا لبایراک لیهات اشکره کرن گلک پارزر تبلید داخویانیه بون متن داخویانی شهلا بردفقا کمیسیونا گردیگان آشاخا اوهادا ازمیره ایلم زنگین و هات خواندن داخویانی ده هات دیار کرن که بمپیکرنین مافین مروفان این نگرتیگان ایدی به آوائی که سیستماتیک ده دومن اوها دوام دکه لگرتیگان ده سال 2024 ده تجرید تا دوم درش işkence مماله خراب جزاین دیسیپلینه بردوامن یک شی مجاره هری گرینجی روشاگرتی نخوشه گرتیگهان مافی تندرستیت آستن کرن
زختا داراز یا لسر مالبات پارێزەر و خزمên girtiyan ên ji girtiyan repereyan dişînin jî didome. Komîsyona Şaxan a OHEDA İzmîrê bang li Tirkiyeyê kir ku li gorî hiqûqê tev bigere. Girtiyên siyasî ji bo pexşan ezîzî banga helwestê kirin. Pênc girtiyên siyasî yên li girtîgeha Qizilesara a li Kerecê ji bo girtiya siyasî pexşan ezîzî bi daxuyaniyekê banga hestiyariyê kirin. Li daxuyaniyê de wiha hatiye gotin. Rejîma Îranê li ber rixmê yê ji ber wê serî li darvekirin û kuştinên çalakvan û azadîxwazan dide. Dixwaze tirsê di nava welatiyan de belav bike. Li gorî wan wê bi kuştin û darvekirinan bikarin gel bitirsînin û neçarî bêdenkirinê bikin. Girtiyan di daxuyanê xwe de bang li gel neteweyên yekbûyî û tevahiya rêxistinên navdewletî dikin ku ji bo azadkirina pexşan ezîzî û girtiyên dinên siyasî bikeve nava hewildanan. Di 10 rojan de 147 kes hatin binçavkirin. Êrişên qerkirina siyasî li Tirkiye û Kurdistanê ranawestin. Di 10 rojan de 147 kes hatin binçavkirin û 30 kes jî hatin girtin. Di van operasyonan de 147 kes hatine binçavkirin û 30 kes jî hatine girtin. 17 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan. Gumanbar çavîşê pisporê. Jina bi navê Havîn Aşkan Tektaş ya dayîka zarokekê ku li navçeya Bornovaya İzmîrê de jî bi awayekî guman jiyana xwe ji dest da. Çavîşê pispor İbrahîm Tektaşê ku Havîn Aşkan Tektaş 4 salên pêra zewîcî ma roja bûyerê telefonî malbatê kir û got keça we bi destmala xwe bi destikê deriyê odaya xwe ve daliqand. Cenazeyê Havîn Aşkan Tektaş li navçeya Elkê a Şirnexê bi merasimekê hate definkirin. Bavê Havînê Mustafa Aşkan derbarê çavîşê pispor Tektaş bi îdeya kuştina qestî serî li dozgeriya komarê ya Elkê da. Bav Aşkan di îfadeyê xwe de wiha got. Ji min re got ku keça min bi xwe bi destmalê bi derî ve daliqandiye. Lêbelê ev îfadeya zavayê min bi min rast nayê. Ger keça min xwe kuştu be jî kesê xwe bikuşe dengan derdixe. Lê ev kesê li malê pê nehesiyaye. Ev bi min rast nayê. Çavîşê pispor İbrahîm Tektaş di îfadeya xwe ya di dadgehê de wiha axivî. Hevjîna min destmala xwe bi deriyê odaya razanê ve girê dabû û xwe daliqandibû. Min di cih de ev ji wir xelas kir û li erdê dirêj kir. Min carekê dest dayê ku gersax be bila bi xwe ve bê. Lêbelê min fêm kir ku miriye. Gava min ev dît lingên wê gihîştibûn erdê. Parêzerê malbatê oxur derê destnîşan kir ku dosya ne bêxwediye û ji nêz ve dişopînin. Her wiha malbata Havîn Aşkan serî li komeleya jinan a starê da û doza alîkariya hiqûqî kir. Hîle û xurdeyên endametiyê yên Partiya Sedsalan û derketin holê. Li gorî agahiyan Partiya Sedsalan û gelek kes bêyîhaya wan jê hebe kirine endamên partiyê. Mijar li navçeya Şirnex Cizîrê pêk hat. Gelek kesan li navçeya Cizîrê ya Şirnexê paşê hînbûn ku ev bûne endamê Partiya Sedsalan û. Hat diyarkirin ku li navçeya Cizîrê tenê 10 kes ji heman taxê û ji heman malbatê bêyîhaya wan jê hebe bûne endam. Welatiyên Baxdur diyarkirin ku ji ber vê rewşê dêgiliyê partiyê bikin. Welatiyan bi riya e-dewletê endametiya xwe bidawî kirin. Welatiyên Baxdur bang li kesên li Şirnexê dijîn kirin ku bi riya e-dewletê endametiya xwe ya Partiya Sedsalan û betal bikin. Serokê giştiyê partiyê Mehmet Ali Aslan li ser hesabê xwe yê medya dijîtal bi zêdebûna hejmarê endamê xwe pesnê xwe da. Arslan wiha got wekî partiya herî zêde ya Tirkiyeyê bi xebatên xwe yên endametiyê di nava 168 partiyan de Partiya 13 mînin. Spas Tirkiye.
Aslan îdia kir ku hejmara endamên partiya wî 51,898 e. Gotarên êjan û çeyên bedawî bûn lêweşana me bi weşana Stêrk TV berdewam bike wekî tê zanîn îro 13 salvegera qetiyamên Parîsê ne Kurdistanî û îro vê heftê di rojevê de ji xwe îro jî meşû mîtîng li dar dixinin girseya gel mîtîngek mezin heye weşana Stêrk TV hebre şokî ve guherandina rojlata navîn bi xwe re bi çalekî xwe re bi tekoşîna xwe pêktîne xwasin pêşavî bigirin lawra piştî wî jî gelek jin hatin hedef girtin li Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat, li Avrupê gelek car dîsa jin hatin tehdît kirin, wek tehdît hatin dîtin, qatiyam hember jin hate pêkirin. Îro bûyerê Rojava, êrişên Rojava, êrişên ku ser şoreşa jin pêşxis Rojava jî hemû nîşan dide ku ev zihniyet, ev fikriyet bi rastî çiqat dijî hevdû werin xuyanê jî bu zihniyeta li hember tekoşînan jinan, tekoşîna gelan, tekoşînan Kurdan hevxwarî wana gelek ciya da her diçe pêş dikeve. Yani got yani de 10 sal jinên Kurd li hemberî vê konkujiya yekemîn got sê şoreşker hatin qetilkirin bang li dewleta Fransayê kirin ku eger ev konkujî nevê ronî kirin pişt perdeya wê nevê mehkûm kirin wê rêl bir konkujiyên nû vekê lê mixabin 2022 de evîn goyî Mîr Perwer hate hedef kirtin dîsa Abdurrahman Qızıl Welat Parêzê Kurd û konkujiyeke duyemîn pêk hat deman deme de aliye hukukî de wextê em lê dinerin bi rastî jî yani devleteke din werel devleteke din konkujiyan pêk pêne ev na hukuka wî jî bin pê dike ev na lawazbûna wî jî nîşan de gelo Fransa çima vê qebûl dike yani bi rastî niha ser rê cîhanê tu kes vê bûyerên napejde qebûl jî nake tiştekî wisa tu werî welatê min paytextê min welatekî min a Fransî welatekî Avrupayî yani gelek dever em bêjin bûyerê wa diqewimin mesela Türkiye kesek birin navî qaşıkçı birin ev xwe da wezareta xwe da qetil kirin dengê xwe nekirin dibe ku ji ber welatê wisa tiştê wisa bi rêzî ne lê belê welatê Avrupayî welatê Fransî ev tiştana tiştê bi rêzî hînin yani tiştekî din bûyereke din piçûk bibe qiyamet di derra kirinê ama em dibînin ki vê mijarê da bêdeng bûn tarîk kirin em bêjin tenê şexsekî wek berpirsiya de nîşandan her iş sergirtî ne zelal agahiyê zelal nadin ew ji dê watî ku hinek em çavê xwe ji van bûyera re girtiye elbet we ji anî zaman çavgirtin çi wanî yek van qatiyama plan dikin xurt kir bi biryar kir yani kesekî ku suçekî bike ne da rizandinê yê suçî duyemî jî pêk bîne Kurd li her derî na hedefin Kurd her derî bir êrîşandanın ser azadî xas Kurd demokratên Kurd welat parêzên Kurd jinên Kurd bi rastî em dibînin her derî êrişî gelî Kurd hene ama lê belê hemû hêzên navnetewî û hêzên dijminatiyên Kurdan dikin gelek bûyera da çavê xwe digirin pêşiya wî vedikin naxwazin hesab bipirsin tenê dixwazin bêjin bûyerek bû qewmî me ji ew kes kir darizandin ew jî nebeliye gotin mir îdî ev mesele hate girtin ama ji bo me ev mesele nayê girtin îro ve jî 20 sal şunda ve jî ev mesele ji bo me meseleke hesab pirsinê ye ji ber ku em hesabî vî bipirsin ku îdî tu car tu kes tu hêz careke din ne fikire ku Kurd wek hedef werin gurtin werin qetil kirin zor spas heval dilan em jî em bişopînin wê bisikeke din saateke din meşê dest pêkê em biçin qada Republikê wê li wê dirê gelek peyam werê dayîn wek tevgera jina hûn jî hûn ê peyama xwe bidin wê gelek dost jî beşdar bibin em spas dikin saza serkeftin spas belê temaşevanên ê jî em berdewam dikin wek dilan diraya taş demirî jî gotî ji bo hesabpirtîna van her du komkojiyan bi 10,000 kes niha deherikin wek hevalêm kameraman qadê jî nîşan bide
اگر اول من kameraman قادج نشان بده ده هزاران کس بدری کم دبن شکلک جین دور به هزاران کیلومتر یان مروات ندیکن 8 سالی یعنی جوان 7 سالی لبرن گلی کرد لهمبری وان کم کجیان به هرس نا دایک کل جم منازه بره با خب مزه استوی بپرسم بله یاد بخیراتی احمد بابی صبر نابت بخیر تشکوتی يعني از من هايمتي از دركا چاي مازيه و از 8 سالي و از هرسي حوالي ما صحيح خصنا دا خود چيكاوا نوشكاس لابو هرسي حوالي ذكر حوالي ام گزاري وان غرق درخي اوروبا اب دولت سه دولت ده دولت حقيقي نفس حقيقي نفس لسانه چيه و ام بناگر ام خود بناگر ام بیا شهيدي خويه ام ناگر دقرق داخلين ام دولت سه دولت او جي حواله نه حوال ويا هسه چيچاكي كردستاني اولي شاید خاصه کسا وانش کس هسه دیگر حواله وان ام گزار دخوازه گزار درکبن ام سر پشتا ما ناگرد ام بردریه دوی ام حیاق بکری زور سپاس بانگاتش بوی گلی کردیه بو گلی کرد گرک ام را بسر بیا ام زنوگی خواب خودی ام گری لای خواب خودی ام لو حرامانه لبرتا خطوبه دزمن ام لی بخودی گرک ام هاتن ام فلتی ای اوروبا گرک ام هر سال پرچه کردستان ام حوالی ام یکن دست خمسر فلا خود ام هر سال پرچه یکن گرک ام ناموس و شرفا خواب خودی ام کردستان خواب خودی ناموس و شرفتن ولات امیه و ام شهیدی خود خوازن گرک ام کجار درکب ام بسالا ام بردی دریه وانون حیا قوم بکری و تو که دفره او انا به افراد عربی پیل یکریه شخصی ساعت خود شهید کسن حواله وان حواله اردوغان ام دخوازه درخینه زور سپاس یاده صاحبه سرکفتن اشترت خوازن صاحبه هر ابی بله تماشاوانه نجاوک وند بینین دایکا 8 سالی دایکا کرد تکوشینه که مزن ده هرسه که مزن هیا و ده همان دمه ده بریارداریه که پر مزن هیا برنامه ما دوام که نهاجی میوانه که مش سویسری هیا بله کرم که ناوه و بخیر اونشکو دیرتی نورتین تورگوت از جنبرتیم سویسری سر چاوا و نزی 1500 کیلومتر هاتنه دو ایواری و اندریادنه آرمانجا و پیام وش چیه؟ بگمان آرمانجا ما پیام ما اوه که اف دو جاره دو قطیام لی پاریس فرانسه چه دبن هر دو قطیام جی فایل دو کی دیاره لی دولت فرانسه اف قطیام یه قطیام کری اشکرا نکریه ام جی کم دبن هر سال جاره که امتین پروتستو دکن دخوازن اف قطیام فایل و قطیام بین دیار کری جبر هکر دولت فرانسه حکومت فرانسه وقت جامعه اشکره نکه بگمان دولت فرانسوی اتوماتیک من دیبی تشریک وقت جامعه جبر اشکره نکد yani şirike tiştekin yapıyla em hatine carek tekrar bikin, bank bikin, devlet Fransa'yı ku ve van katliama eşkera bikin. Jiberem zanı diro ki hatta irodajı tavayı Avrupa taybetici Fransa, İngiltere, Almanya müsebbibe gele Kürt ev kazordariya ser gele Kürt tekirin, işgalat tekirin, işkence tekirin hemen müsebbibe ve şirik ki vacı ev devlettir. Ve deme em dibecin bila devlet Fransa her ikim hac ve şirikatiya diroki datte ve düşmanate kwa xlas bike. یک چاره هیا اوجی با قطعام قلبتی با هر دو قطعام تحت کرین بین آشکارا کرین سبب و
yel hezin pişle va katliama kine mita Türkiye devleta Türkiye kiye vadike çaval nava Paris'e ve devletteki Avrupa le Paris'e ev katliam benekirin o aşkara nebin. Beguman hayane ev katliam aşkara nebin em del Paris'e kerbikin em de failin va katliama bigerin em de bernadin hayat daveci em de şuptarı müsebbibi vakat yamabın hayane aşkarane ke beguman devlet Fransacı şirkatya vakat yama xlas nabit. Bəli, zor spas. Her dayan peyama var bakın onu tuğalın çıp. Yani tiştan bejin eve ilo cardici Kürdistan'ı her çarbeşe Kürdistan'ı işgal ekti meşandın. Zulmek mazın te meşandın. Her roş katliamle sergile Kürt'le her çarpı beşe Kürdistan'a ettiğine meşandın. Devletin Avrupa madem de bejin hem demokrasi xwazın hem açtı xwazın hem azadiye de Paris'in ve demek peviste edi deş ev şirkatlar diroke ve destçe berdin edi bejin devlet Türk besakine haddi xwabizane madem dizayne ke nudikene roşlattan abin ve demek peviste her devlette Avrupa her mirovatiya ko peşveru mirovatiya demokrasi xwaz azadi xwaz bizanid geleki 45 milyon roşlattan abin heye ev gezi mafe xwek hemi mirovatiya heye ko azad jambi de nava demokrasiye da jambi nava pergaleke rekupek jambi bitti ve hele de beguman em destek tevahi Avrupa devletler Avrupa hükümetler Avrupa saziyen navnetevi saziyen Avrupa hem ya em ve duxwazı tiştan bejin eve Zor spas saat xoş em jeme bir şopinin sahibi. Böyle temaşavan neca bernameme devam dike vek magoti bi hazaran kes bi hazaran kes heji de herikin vedire qat jebuye em peyama digrin em hersa gele kurd digrin bila kurd bila hemberi van her du komkojam per herse na yekji organizatörün ve çalakya mezin ad 12 salvegara komkojiye de teşekkür Avrupa o haman demedeci KCDK'ye hafserok KCDK Avrupa'yı engin sever nahal cemmine azıcı pırsim böyle evvel engin de bkhirati serçava serselam yani efser hocam Paris'e nem düşopinin burası un karo xabatak de permezin dikinç boy iro ve haziriyen permezin kırın ve az bavarım enca haziriya ji hediye dert keve ole tabi koyej meşere saatek jimaya saatek unif jimaya be hazaran kesl vere une çip bejin derbari van her du komkojiyande Armanca van komkojiyande dise une de mitinge de une çip ama bidin tabi seri de emya bejin yani despeka komkuji hatta nirova 12 sale lehemberi komkuji geli kurt kadın teda jiyan dike berxudana xo asla her mezinda girsey berdavam kır her sal ve kadeda jibona komkuji u yeki desivanava komkuji da bu deşifre kırna viyada rolu misyona xo asla ki mezinda list ama em beden buna devlet Fransa mezedkin hatta anka her katçı zelal ne kırın çünkü komkujiya yekemin eğer zelal ba berbisiyarı zelal ba aslında eşkere hatiye kırın komkuji ki kriye diyare ama bedarada ve ittifakın kırış hazın ve şerin tülya devleta Türkiye bedarada hazın dernekin olu jiboyu yeki jib ve bu sebebe ki buna komkujiya diyemin ev gelaji heru dikkadı da berxuadı derli tekoşina xo ve asla her mezinda vedarada berxuadı da vedarada gelek sazur ekhisinin biyanıcıdırın dosyen kurda ve ki parlamenterin anka nav siyaseta Fransa'da ciddigrin disa şaradarya vi heremi evvel vedara peyame gelek kring bide do ne berji disa ve salona belediye da vedara da konferans yattayın o sebebi komkuji Parislerin nava komkuji vedara da
وی دعوت شوپینن تدا جی گرتون پیامن گلک گرینگدان بخوجی ویا اعتراف دکن یعنی و دردا قتلیام کی سیاسی حقن یکی پیشنگ هاتن قتل کرن و دردا پیشنگا تکوشینا کردستان دان مشاندن یا گلی کرد یا روشلات ناوین دان مشاندن به تیبت کمکوشی دا هدف چی خطا سرمین دا تکوشینا جنه بو پیشنگین تکوشینا جنه هاتن قتل کرن evji demin peşi da ji geli Kürt helvesi xud haji diyar bike eğer de xazım ve derada naf Tiroka Fransa'da eğer vek krej deyni lisandın peviste dem Kürt'i Fransa ve der rol misyona xublize devlet Fransa bi teybet hukuka xud bin peneke da xazime tebayın sazur exisinin Fransa hene ve derada bersveki Kürt budun çünkü bevajokin gelek mezin u siyasi roşlata navinda temeşandını rol misyona geli Kürt bir net diyar biye bir salane geli Kürt lehemberi daişe zihniyeta ev kırkına vaki demeşandını lehemberi tekoşine ki mezin demeşandını yevederde hatın katil kırın yek sakine cansız bu sakine cansız peşenge tekoşine tevyar ajındıkır o vedere da mafen jene asla her mezindadı paras o via greda evin goçi lehemberi daişe şarkırı bu ser esasen da hazin devleti Fransa atu vedere veki tendürsiya gore tendürsiya atu vedere o vedere da ji hat katil kırın Fransa nıkarı bu evin goyu vedere Paris'e evin goyu aslında roşlata navin da lehemberi daişe mrovati paras o vedere da ji evin goyu hat katil kırın boyu yeki her sayeli Kürt rasti yelek mezine 12 sale kala hukuku adalet etkin kala demokrasi etkin ama vedere encam eki hatanın ki diyar ne kırın ne ve o ister rol misyona kuali hukuki da ji bilize tabi gelin meji vi asleda 12 sale beraber tekoşuna kod demeşine videme da işte hem herkes rol misyona ko asla her mezinde bilize hem hadi derketine şehidin ko hadi derketine tekoşuna ko azadiye o hadi derketine reber apo van demin peşe daji ve derada roşlata navin da jumuna çaresel yap roşlata navin teybet yapıs kırıka kurçi peviste dem kurti da riya reber apo ve belki bikarbe tekoşine ki mezin ve derabda meşandını jiboyu iki de hem desbeka hamle verda gelli Kürt bu dostun xora kadın hem ali siyasi hem ali diplomasiyada çalakin girseydi de meşandını em bir de medajı tekoşuna asla her mezinda bilim bakın ve derada te xuyakın ki em çıka tekoşine mezin kin em bersiv bu xası zedatır bakın ve bu işte herkes peşenkiya tevyar ajında tevyar jivanada temur xistirme vi çalakida je xo bigram bangavası xo gelli xo Fransa'yı be Paris'e dikın yeme gudartkın bir ruhaki seferberi peviste tevlivi çalakiye bin em ben davana emlivi kadına em bersiva ki her mezin bidin emzanem kujer diyarın ve bir slogana kujer diyarın Fransa çıma bedenge emverin behevra vedera beden buna Fransa bişkin. Böyle zor baş bogo ev bedengi var işkandım bir de hazaran kes nahada herkim vedere em juvaka çapameni azat em bir şopinin zor spas saat hoş. Böyle tamaşavanı neca bernameme devam dike ve hefseroki kecedeki engin severci diyar kır brastıcı bir yardariye ki kurt heyev 12 salat tekoşinek lehemberi ve van her du komkojiyan te dağıstın na bir de hazaran kes herekine ve de evkada gardin orada tişe buye her sekemezin heye vak mugoti jgerek beşin civaki mrovane na siyaset medar gırtın meşgel gırt medayika heşte sali gırt nal vedre hunermend cihane hunermendin gel cihane ve avcil vedre lehemberi van komkojiyan ve temeşe be benu ame peyama va bıkırın na yek hunermendin kuş Almanya beştar buye hozaneke koma hazak vedre be beli khairatın bernameme gelek spas maliyava amji khairatna watkin u khairatna havale selektivitkin براستی ام و کمکجیا اوالا سکینه جانسیس و حواله می هنرمند پیرمرد ام شرمزارت کن و ام بانی گلی خود کن یکیتی ایدی کشتنه قرکرنه نما چید بی و آشیتیه و کهویه چید بی هزار ایرو پایتختا پارس گل جویایا
قال تبلي بيت على كيبويا جبوي ريكا انساناتي مروفاتي وكبيه قال كرجي وكا حمي قال جيهاني انسانا سرخاكا بيروز جيان بكي امجي قالن امجي بنابي قال جيهاني ما في مهايا وكبيتي ایدی بکشتنه بگرتنه بتالان کرنه بیران کرنه بانکار کرنه نابه بشرچه نابه آشیتی وکوی چید به ایرو آجوه کنو آشیتی وکوی چاره سری کویل روجاوا چه بویا امجی لافت کن و امبانی گله خود کن ام هیویدارن هر چهار پارچه کردستان پشتگیریا و بکن گراب سرپیا حمی گله ما گله کی مظلومه بندستا زیده 5-6 میلیون کرد هل جهانی ایدی امجی که وکا هنرمند ام دخوازن ام نوا جواکا خدا نوا گله خدا ام دل گرمی دل خوشی نوا گل دا جان بکن وکهوی بس ایدی ام بیجن حیا کن گیرن کی نابه ام جی بگر نصر خاکا پیروز نوا گله خدا گله کردستان مینایا بخچکی بگلو چیچک و رحان و تیری و تجی و گلو بیبون و روش رحان حمی چک بهور جان بکن حمی اولو باوری بی فرقی جدوایی ام حمی گله خسلاف دکن بهزار ایرو گل هرکی بقادا پارس آرمانجا کواهایا تشتکی حلبت داخوازا کواهایا ام هیوید کن ایدی بسا گله ما راب نصر پیا و بس ایدی يعني هاري داوي بانغا و هنرمندن كرد چیه گرک هلوستا هنرمندن كرد لهمبري وان كوم کوجيان لهمبري ايريشن لكردستان گرک هلوستا وا چه به گله هنرمند گله برخودین داخوازیا گله مای هنرمند نینک و رحنکا گله کردا براستی جی اوا بانگا ما جبوی گله هنرمند لأوروبا الولاد دربي ولا الكدري ببرابي تشتاك سرمني هنرمند هذا السربيا بن والسربيانا وداخوازي هنرمند هرتم آشيتيا وكهفيا براتيا وام دخوازن قلي ماجي وكا حمي قلي دنيا آزاد ببي والسرخاكا بيروز وبفرقي جدواي حمي كولتر وأولو چاند واماجي بيروز كن سلاف دكن سلافي خوشين بس ساعت خوش مالی آوا بله تماشاوان نیجا برنامه ما دوام که نهاجی و میوانه که ما کجا آلمانیا هاتیه تبلیغ میشه بویه و گلمه به همه بخیرات نوکن بله بخیراتن پیشی اون خوابدن ناس کرن و بیاما و هم بکرن از شوینج آلمانیا فدراسیون صحه ناوین هستروکی بهمه و ایرو وکا و 12 ساله ام هر سال لوی داره و لوی چالکی ام شرمزار دکن دولتا فرانسا و ام حیاک اویر رونی نبه ام ناسکنن و امل برخوا بدن وکا جن چونکی پیشنگا جنا کرد هوا ساکینه لوی در هات القتل کرن و هر سه حواله می شوشوان دیسا وسا دما کل ترکیه به واجوه آشتی هات بو دست بکرن هوا ساکینه و هوا سارا هوا روشبین هوا رونای هات القتل کرن و دره دو رجی 10 سالیا وان محاضریا 10 سالیا وان کرکو ام پروتستو بکن هر سه حواله می دجی قتل کرن جبل وی که ام وکا جنی کرد ام وکا گلی کرد ام وان قادا برنادن نها باريس دي فرنسا دي تعريه دي جرك في تعريه سر خباوي جه اندي روناي بينه او في بيري اشكره بك چمكي كجر ديارن او ام دخوازن اندي فرنسا سر نگره يعني برسوكي بده او بيجه يعني اف جلي كرد بالصالايه و 12 ساله لفان كورانا جبوي في بيري روني بفدمشه جبر ويك حياة أبويا روني نبى أم وكا جني كل وكا جلي كل أمي بد بواجه بدومينن أو أمي بشوبينن أو أم
yani وکا گلی کرد ام ناسکنن اوج بوی سروکاتیا خوشی ام آزادیا سروکاتیا خود خوازن ریبرتیا میوا 26 سالت گروا امرالی دیه ام وینا وکا گلی کرد تعمل و صبر گلی کرد ایندی نمایه حیانی سروکام اتادیا مجی آزاد نبه اف گلی کرد ایندی قادا برناده و ناسکنن وکا پیواجوش بوی ریبرتیجی حمله هاته دست بکرین اورو ایرو برخودان القادا نسکنیه گلی کرد تبات نکریه لهر دری سر پیابیه نهاجی دیسا روژاوا بین زاروکامه بچوکه امی لدو سروکاتیا خوی ولدو روژاوا ولدو هوال خوی شهید بن حیوان بویرا ام در نخل حوله حیانی ام انجامك جي نگرن ام وکا گلی کرد ناسکنن ام قادا برنادن بانگامش همو گلی کرد رایه کوی لقادا بن قادا برندن حیا سروقاتی آزاد نبه حیا اف تعریبونا پاریس رونی نبه و حیانی کوی چاره سریک کردستان رنه ام وکا گلی کرد امیر قادا بن امت کشکینه دبن امیر برخودان کن زور سپاس صابن هربن وی امی و زور سپاس ام جنبی بشوپینن بله تماشاوان نیجا وک میوانا من اول شوین جی دیار کر براستی جی بریارداریه که خورت یا گلی کرد هیا و الویدر جی قات هر دچه زیده دبه و فرح دبه بده هزاران کس دهرکم ودره هیجی جهن دور بشتاربون هر دچه زیده دبه یگو بترینتن یگو بوتوپوزاتن و یگو به عربی خوی شخصی تن ناجی میوانا که مهیا میوانا من یک خزمن تکوشارا مزن اوین گویی زینب کارایه و کند زانم ده بریا ده سالا ده 23 kanuna 2022 de komkojiye ka duemin hemberi gele Kurd hata kirin evin goyi mir perver u Abdurrahman kızı ve komkojiye hatın katil kirin na yek xizmen wan kesan xizma haval evin goyi Zeynep Karal gelmine eze böyle perse hoş ve kumbele dembaş hava Zeynep dembaş sofras bas وقت زانه 12 سالوگرا komkojiya yekamin ya Paris'e 10 sala gele Kurd tekoşine که مزم به پیشنگتیا جنا مشان جبوکو اف کنکوجیا یکمن یا کو سه تکوشرن جن هاتن قتل کرن وره رونی کرن دما حوال اوین گویجی حاضریا مشا نه چلیا ده همین سالوگرا وید کر حساب جکوجران بپرسه مخابن اوجی راسی کنکوجیا کی هات راسی ایریشه که به وقت هات و هات شهید خستن 12 سالوگرا و کنکوجیا ده تجی وک خدمه حوال اوین لویدری و تتخوازه حساب بپرسه و چه بجد به مشارکت بمناسبت سالوگرا کمکوژین پاریسی هوا سارا هوا روشبین هوا لیلا هوا لوین هوا میر پرور آب عبدالرحمن ام بیرتنین بجن خود برانبری اون تابینین راستی جهر جاری دامت گوتم پاریس شبوی مالشیه شی خمگینیه جبرگو شبوی گل کرد بویا جی کمکوژیا نا اگر دامت گوتر فرانسا پاریس ته بیرامرو ورکش بو کیف خاشیه تلم هر جاری ته گوتم پاریس هم خنگین دبین همش بو خمگینیتین تمام تیم به درجه دلشه که پرمازم راستی جی به درجه اندکین نا وقت وجدا دیار کردن باز دامن سالوگرا کمکوژیا هوا سارا هوا روشبین و هوا لیلایه اما مالبات وقت گل کرد وقت جنین کرد دبیجین گر کمکوژیا یکم هاتو بارونی کردن یا دو ملکی نه هاتو باجیان کردن نه جن بیجین گر کمکوژیا بسر هوا لوین هوا آب عبدالرحمن و میر پرور نیرانی کرن دواتای بردام کرن وان کمکوژیا جبوی گلی کرد نه گرم بری خودی نه د تکوشین آزادیا گلی کرده هوا سارا کسایتی که پر پیشنگ خودی برخودانیه که امیراسی که پر مزنه اول روشبین جه همال وسوا اول لیلاشی اول اوین اول میر پرورش تالی چند هنر کرده اول آب عبدالرحمن جه پولاد پارزی خواه جبوی ویم دبیجی نب کسایت و اف کمکوژی این هاتین کرن نه همه وسوا وکیوان گوتیر کمکوژی این رزینه راستی وان هاتین
ev komkuji zanabun hati nekirin. Hava Sarab zanabun hati hedef girtin. Hava Leyla zanabun hati. Hava Rojbina inusu. Hava Evinus, hava Ab Abdurrahman و hava Mir Perverji de hemen mala Kurdan de. Komala Ahmet Kaya ve Künzanın ve mala Kurda ya ve dereye mala Kurda da Kurda da kujin. Katil dikin. Jiboy ve ende bejin ev komkuji neşrezene ev dixwazin demam salvegera şehadet evvel evin hatime parazerin wan dîtin dixwazin vê ji wek din ser bigirin em dibêjin ev komkujiya yekem jî ya duem ji kesên ku wan şehîd xistin û tekkêşên wan diyarin kujerên wan diyarin ji bo wê ya dikeve ser dewleta Fransa eşkere kirin û talî dozê de hem dozger hem şey dadger erkek ku berpisyartiyên wan ku dikeve ser milê wan divê pêk bênin eger pêk neynin rastî jî ev komkujiyên Kurda taybet ji beramberî jinên Kurd beramberê gelê Kurd Fransa û Reşya şermizar e eger dixwaze vê û Reşya xwe vê şermizariya xwe derbas bike vê li gorî tê xwastin dadger û dozger erk û berpisyarkirtiyên dikevin ser milê wan pêk bênin li bo vê wek malbat wek gelê Kurd wek jinên Kurd hûn jî dibînin her sal her salvegerê de vê derê kom dibin hemû piyek dengî dibêjin em dixwazin ev bûyer bin ronîkirin ji ber ku qatil diyarin qatil ji alî gelê Kurd ve hatin eşkerekirin hatin girtin hatin radestkirin erkê gelê Kurd erkê xwe pêk oniye niha dur hatiye devleta Fransa divê devleta Fransa ji erkê xwe beramberê gelê Kurd beramberê jinên Kurd pêk bêne ji bo vê em dibêjin heta ku ev bûyer nên ronîkirin em wek gelê Kurd wek jinên Kurd wek malbatên wan rêhevalan em ê ser lingovîn em dev jî naberdîn dev ji vê dozê em bernodîn heta ev doz nên ronîkirin bi vê münasebeta salvegera şehadet û komkujiya ve hevala em hevalên wan yên berxwedar yê ku qadên çiyan de nihal çeperên şer de di tûnelan de şer dikin şehîd dikevin û li ber xwe didin û hevalên ku rojava nihal tişrîne û li hemû cihên pêwîst şer dikin şehîd dikin û berxwedaniyekê pir mezin dikin taybet ji gelê rojava em silav dikin em berxwedaniya wan pîroz dikin ji vê derê heta cayên Kurdistanê û heta rojavayê Kurdistanê em tulî can wan pîroz dikin em berxwedaniya wan silav dikin em wekî malbat dîsa dibare dikin em dev ji vê dozê nû berdin heta ku ev doz nê ronîkirin em ê li pay wê bin ji ber em dibêjin çê eger nê ronîkirin tê wateya ku berdewamkirina van komkujiya li ser gelê Kurd li ser jinên Kurd û em dev ji vê dozê nû berdin zor spas hava Zeynep em jî em bişopînin saet xweş zor spas sabe belê temaşevên hêja wek hava Zeynep jî anî ziman hem malbat hem gelê Kurd li hemberî wan her du komkujiyan jî pir bihêrse niha bide hezaran kes li vê derê û hêrsa xwe li hemberî van komkujiyan diqîrin helbet her li hemberî van komkujiyan hêrsa xwe diqîrin li heman demê de jî êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê heremên xweser berdewam dikin bi taybetî ciwan li hemberî van êrişan pir bihêsin bi dirûşmeyên xwe bi dilsoziya xwe bi rêber apore bi dilsoziya xwe ya şervanên azadiyê re diqîrin bi hezaran kes niha li vê derê gardî nordê kom bûne nerên siyaseta Fransayê jî gelek li virin dostên Kurdan senatör li virin parlamenter li virin şaredar li virin dîsa endamên meclisa şaredariya dehemîn li virin bi de hezaran kes di herikê vê derê wê ji vê derê ji qada gardî nordê meşwerê li dest pêkirin û heya qada Republikê ku yek ji qada herî navdar ya paytexta Fransa Parîs heye wê li vê derê mitîngek werê li darxistin wê li vê derê depêkê endamên tevgera jinên Kurd yên Ewropayê wê peyamê xwe bidin dîsa wê siyasetvan peyamê xwe bidin